Sekarang kita akan tengok soalan 2A. So untuk soalan 2A, figure 2 shows a visible region of emission spectrum of a hydrogen atom. And this line in the spectrum correspond to the electronic transition. Jadi keywordnya di sini adalah dia merujuk kepada visible region. So bila visible region, dia punya ground state, dia punya ground state adalah n equal to 2. Jadi dekat sini kita ada line V, W, X, Y dan juga Z. Jadi line yang pertama terbentuk datang daripada yang paling besar jarak dia. So paling besar jarak dia adalah bermula daripada Z. Dan ground state dia mesti jatuh kepada n equal to 2. Jadi line Z adalah first line yang pertama. Jadi untuk line pertama untuk terbentuk adalah apabila dia jatuh daripada 3 pergi n equal to 2. Seterusnya untuk line Y daripada 4 jatuh kepada 2. Dan untuk X daripada n equal to 5 pergi n equal to 2. Manakala W dari n equal to 6 pergi n equal to 2. Manakala V dari 7 pergi ke 2. Asalkan dia jatuh n equal to 2, dia adalah visible region. Jadi untuk 2A1, kita kena determine the line that correspond to the shortest wavelength of the radiation. Jadi tips dekat sini senang saja. Bila kita sebut pasal shortest wavelength, wavelength yang paling rendah, sebenarnya yang kita nak adalah energi yang paling tinggi. Sebab bila wavelength rendah, energi dia akan lebih paling tinggi. Jadi energi yang paling tinggi merujuk kepada jarak yang paling besar, iaitu 7 pergi ke 2. Dari n equal to 7 jatuh kepada n equal to 2. Jaraknya yang paling besar. Delta E nya paling tinggi, jadi wavelengthnya paling kecil sebab dia adalah inversely proportional. Jadi you can mention that the shortest wavelength adalah line V. Kenapa? Sebab line V has the highest energy of emission as electron drop from n equal to 7 to n equal to 2. And you know that energy is inversely proportional to lambda based on this formula. So as delta E higher, wavelength is shorter. And from here, you can also state that V has the highest frequency. Ini pun diterima. Ataupun you can mention that V is closer to the convergence limit. And then, untuk soalan yang kedua, kita kena determine the wavelength of the photon emitted dalam nanometer untuk line X. Jadi, kita tengok kepada line X kat sini. Line X terbentuk apabila elektron jatuh daripada n equal to 5 pergi n equal to 2. Dan kita nak cari wavelength. So bila wavelength, kita akan pakai formula yang ini. So 1 over lambda sama dengan RH 1 over n1 square minus 1 over n2 square. Dengan syarat n1 lagi kecil daripada n2. So kita boleh tulis balik nx form apabila jatuh n5 pergi n2. Dan kita kena pastikan N1 kita lagi kecil. So bila masuk dalam formula, pastikan N1 kita adalah 2 square, N2 kita adalah 5 square. Dan RH value kita, berhati-hati, kita kena masukkan 1.097 to the power of 7 meter minus 1. Jangan pilih yang 2.18 kuasa negatif 18 joule tu. Ini jangan pilih yang ini sebab kita nak cari meter. Jadi kita kena pilih yang per meter kat sini. So bila dah masukkan betul-betul, you akan dapat lambda sama dengan 4.341 eksponen negatif 7 meter. Soalan minta nanometer, which is kita nak dalam eksponen to power of negatif 9. Jadi kamu gerakkan 2 kali. So you akan dapat 434.1 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Negatif 9 ini dikenali sebagai nano. Jadi you akan dapat 434.1 nanometer. Alright. So dari segi pemakahan, untuk dapat 5 markah senang saja. Markah yang pertama akan jadi dekat bahagian statement di sini. So bila you mention line V, you akan dapat 1 mark. And then mana-mana alasan yang reasonable, alasan yang ini ke, alasan yang ini ke, alasan yang ini ke, you akan dapat another mark kat sini.
Dan seterusnya, bila you mention electron drop daripada n equal to 5 to n equal to 2, kamu bagi tahu statement ataupun kamu tunjuk dalam substitution, you akan dapat 1 mark. Okay, formula 1 markah ataupun dari formula ataupun substitution yang betul, 2 kat sini, 5 dekat sini, dan juga jawapan akhir iaitu 434.1 mm. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 cukuplah 5 markah. Alright, so itu sahaja untuk soalan 2A.